ta srečanja sem dobila predvsem motivacijo, zaradi tega, ker sem izgubila strah pred skrbjo za starejše. Dobiš informacije, ki ti niso znane. Naučila sem se tudi, da moram biti strpna, da je demenca bolezen, da to ni žlahtnoba. Veliko pozitivnega, da se vemo vračati naprej, kako v starosti postopati. Ko smo imeli tole prikaz, kako obrniti, če je kap recimo, pa tole neko so bile tele, kako je bila medicinska sestra. Marsikaj tako poučenega zveš. Se bom naučila moja mami.